Zusammenarbeit ma mega als fir Gemeng Mäzeg eng Evidenz. D'Egalitéit, Mënschewert steht do am Fokus vun all dem, wat man machen, fir an allem am Kader vum Projekt Mäzeg for all, eng Gemeng fir jidderen, wo d'Mënschewert, d'Egalitéit, Sozialgerechtigkeit am Fokus vun all dem steht, wat man machen. Am Fong ass sech fir d'Egalitéit anzusetzen e permanenten Prozess. Wir hunn punktuell Aktionen, dat sinn fir an allem Sensibiliséierungskampagnen, méi dat ein Prozess vun all der eng Erbecht vun all der, die en liewe muss, an dat och am Kader vun eisem Mäzeg for all, wat wirklich als Leitmotiv ass am politischen Schaffen. Extrem wichtig. Es gibt nie ein Tabuthema. Wir mussten uns permanent, all Minute vorstellen, ob man das, was wir gerade am Gang sind zu machen, richtig machen, am Sinn von der Egalität, Gleichberechtigung für jederin.